ngivusele bathandekayo first of all moya ngcwele phakathi kwethu as it was spiritual parents lapha khona nabakhulu umsebenzi kaNkulunkulu siyabavusela incebo kade praise team committee siyavusela Pastor Benedict Kapateni nonke because of time sisemthandazweni kasala sisemthandazweni enkonjeni yemthandazo singakaqhubeki umthandazo wasala akusiyo emagama but umthandazo impilo noma ngomoya lo addresswa kulomunye umoya ngiko kweBhayibheli lithi ungasithandaza asitiva ikakhulu lakho khona ngikili it's if you are praying in tongues awutiva ukuthi sokuthi if you are praying in tongues bese kuthi baseRoma sine ngekwethu asikwadi lokuthandaza kodwa umoya lo bese uyasithathela lemele ngabe sikhulumile ngemagama akuthathe moya akuguqule kuye sekumoya uphi umoya ngoba lokuthandaza akusiyo lenyama is nothing to do with the flesh but lokuthandaza kunqabo lokufakwa ngemakhala lokungumoya lo lokusuke kuthandaza abafana babe wethu so when you are praying that's the Nkulunkulu uma uthandaza ubovala emehlo akho ubovala emehlo akho whenever you are praying you must close your eyes yini indaba likaNkulunkulu ukuthi sibovala emehlo ethu iba inenge i-distraction bazalwane lelethwa sitha nangabe uthandaza uvule emehlo kwesibili the scripture is beyond the physical eyes. Now uvale amehlo akho kumele uwavala amehlo akho but ube ungawavali complete nasengqondweni uyacabanga awawavali kahle amehlo akho but if uvale amehlo akho uwavala spiritually ukuthi bese kuvuleka nanga emthandazo la tathi khona la uthandaza kube kwathi lo dibonako but ukucimethile. You are praying with your eyes closed. Because once the physical eyes are wide open, what's a vale mehlo siyabona umbono wabona ukuthi uNkulunkulu uyakufakazela lo hlaba uhle kuleli shidi lokubona so bazalwane indlela iyinto asika ukuthi sibe sharp emthandazweni and sibe sharp to hear the voice of God. Amen. So ekuthandazeni bazalwane we need to develop abantu things kakhona ngokuthi ukuhamba kanye. If you are praying, you prepare yourself to pray. If you are going to a meeting, you prepare yourself for a meeting. We are part of Bugna, we are part of Kenya. You prepare yourself even when you come to God. And if you are praying, ask God to you. This is God whom you are saving. Now, no pastor started to see that we are going to even judge the very same angels ekhaya. But no pastor started mhlawumbe na standards. Sithandaza ngesizotha nangesineke. Amen. Asihlabalati emthandazweni. Asende kungazuthi we are superior than the one we are praying to, but sikwenda ngendlobeko nangenhleleko sisathandaza. That is why I request John the Baptist nabathuma ukuthi asebeyombutela lokho ukuthi usesemuye yini lesimthini noma lesibathi simele ngoba kumele silinze uthi Jesu ubusisiwe longaqhubeki ngapha. John the Baptist singathatha ukuthi that was a requesting prayer but yaqhamuka kabi yakhamba yabahashi ayidlala umntana
Sikhulumile bazana emthandazweni, sabamba emadlamba emthandazweni, sabalisa emthandazweni, sadonsa amavesi amakhulu, sifuna ukuthi atosayida nathi kulobuhlungu lesesikiyo, sadikhanza sithandaza sihlabalaza, sadikhanza sithandaza singathandaza umthandazo uNkulunkulu la ubona anenthobeko. Emthandazweni bazana ufuna ukube well prepared when you're going to pray. That is why kadzeni bebasebenzisa le prayer shawl, because bongamanage ukuthandaza nje anyhow anyway. That is why iBhayibheli encwadini yaMateyu lithi ningabi njengalamatendisi labahamba la emarket, bahambe bagqoke timbulamula letivanaza, bahambe bathandaza imithandazo lemithi la emarket, bathanda ukuphila kuthiwa umfundisi. Lithi ningabi nje. When you pray, you choose, you prepare yourself. Njengenja ifuna kudala, you prepare wakasukudla kuqala umkhathi uyothanda, because naso uqale ukuthandaza kamele ukuthi uphazamiseke, because you have connected yourself, you have connected the kingdom of God with your life. Sekune connection engakamele igquthuke, naso uqale ukureceive kule connection bese connected nelizulu. Amen. Amen. So ekuthandazeni bazana, we prepare ourselves. Iba khona emthandazweni akwendeka nje, but umthandazo baba lokusimisile wena lolosima kana lokuphila ngawo ufuna ukuthi utilungiselele. Awubane lihambe nje. Hayi emthandazweni no. And emthandazweni bazana, it is the same system lesinayo lapha. Uma uya enkosini uqhamuka sokukana manje. A kilometer or half a kilometer away from the king. It's the same as the kingdom of God. Nakhona awumane ungekenzabela. Uyamusho umboyo, you drew his attention. Ngekumbona ngekumusho. Then you pray. Ubeke inzaba. That's why iBhayibheli lithi ningakhathazeki ngalutho konke inhlupho kodwa what is system diceleni ngemthandazo bese niyalinza lesineke. Bese niyalinza lesineke. Ulinda lesineke bese uthandaza lesineke. Amen. Amen. Ngicela sibuye bese sisathandaza bathandekayo. Encwadini Genesis chapter 8 sizoqhubeka naso lesihloko chapter 8 verse 20 to 21. Mabili kuphela lamavesi sawafunza bese sesiyathandaza. Incwadi Genesis chapter 8 verse 20 kuya 21 bese sesiyathandaza. Incwadi Genesis. Amen, Pastor. Amen. Once again, Genesis sehloko 20. Chapter 8. Chapter 8. Livesi la 20. Pastor sihloko lesithi umnikelo wa Noah nesithembiso saNkulunkulu. Amen. Verse 20. Noah wakhela uNkulunkulu lilathi. Wathatha kuto tonke tifuyo letihlambulukile nakuto tonke tinyoni letihlambulukile wanikela kuNkulunkulu umnikelo wekushiswa elathini. uNkulunkulu waliva leliphunga lelinuka lusi lolumnanzi. Wathi enhlitweni yakhe, ngingeke ngiphindze ngiwucalekise umhlabathi ngenxa yomuntu, ngobe imizindlo yenhlitiyo yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. Ngingeke ngiphindze ngikubhubhise konke lokuphilayo njengoba ngentile. Amen. Cela usibonge ngebhayibheli lakho. Siyabonga Baba ngcwele livi lakho. Nanamuhla ngaba yethu sibonga ukuthi Nkosi silungiselele lona. Uthi lisakhe Baba wethu ngcwele. Liqinise babe nemajolo lacekako. Livuselele babe luthando laqala etinhlitweni tethu. Ngani babe lisilivi lakho na ubhalela emabandla. Lithi manje ngiyakwathi wena wawungithanda. Oh yes. Manje seshone phike uthando lwakho laqala. Ngegama likaJesu. Ngalokho silivi lakho nakithi uNkulunkulu. Vuselela babe luthando lesalithola. Lana nesamukela indvodzana babe sathi vela luthando thandweni. uNkulunkulu wethu ngcwele
Phinza Nkosi ngelivi lakho usisonzete kuwe babe. Ngebuthe Nkosi bendlela sithi thona sihamba kashana Nkosi. Thank you, God. Bathi siyabonga babe ukuthi namhlanje mbama wena babe usilungiselela kusibuyisela endleleni. In the name of Siyamukela Nkosi kuphakelwa nguwena namuhla. Thank you, God. Siyamukela Nkosi umtimba wakho. Thank you, God. Siyamukela babe liwayile linjabulo Yesu Nkosi namuhla. Buyisela babe kuthula emphefumulweni wethu. Buyisela Nkosi ukwati. Buyisela Nkosi ubudlelwane lesibe nawo. Lithi lidli lakho na ubhalela emabandla wena emlonyeni wami ngidakuhlanda ngoba sowugucuke wabasivuvu. Na ubanza na ushise. Nkosi sifuna kushisa empilweni yakho. Babe wethu lengcwele ngelivi lakho Nkulunkulu. Hambela ngosondana wakho ngamunye nangamunye. Sesifikile Nkosi kule ndzawo. Siyala babe ukuthi besingafika eChibini babe silingisela indvodza leyahlala iminyaka le-38 seyihlele eChibini Nkosi singakhona kungena. Sithi babe sesifikile sivumele Nkosi singene phakathi kube kuphila kwethu Nkulunkulu. Singafanani babe nekufika kwethu. Baba wethu lencwele umntana wakho asalaba livi lakho. Qinisa Nkosi, faka babe inhlakanipho, faka kuthula kwakho babe kuye. Ngegama likaJesu muphe isibinzi Nkosi, indaba yakho ikhulume ngesibinzi. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sithandazela indlebe zethu Nkulunkulu. Adikhone babe kulamukela livi lakho bese liyangena babe lihlithiweni. Lihlale Nkosi lithole indzawo bese liyakhula babe lithela tithelo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Amen. Praise God. Siyabonga mfumanje. Lasifunza khona abathandekayo sifunza incwadi yeGenesis la khona sithola nasihloko semnikelo kaNoah la besifunza khona nangelisondo khona Noah athumela tinyoni letimbili lehlukene zamtolo aqalile zamthola saphela chapter 8. Lasifunza khona ke bathandekayo ngifuna sinake kabili noma kathathu nathi itinto letivelayo la khona Noah asaphumile emkhunjini lobo kade undandiswa nguzamtolo. Livi laNkulunkulu likhuluma ngekuthi Noah wakhela uNkulunkulu lilathi. Asakhela uNkulunkulu lilathi netilwane lebekade bedingekhathi emkhunjini lebekade igcinile emhlabathini lomdzala. LiBhayibheli lithi wakhetha tilwane letihlambulukile. Nakakhetha tilwane letihlambulukile wase uyakuthatha unikela ngako phambi kwaNkulunkulu. LiBhayibheli likhuluma lithi asanikela Noah kuleli altar kunoma kuleli lathi lebekade anikela khona uSimakade. Alisitsheli iBhayibheli ukuthi lo mnikelo womwani. Alisitsheli ukuthi lenhloso yalomnikelo beyithini. LiBhayibheli livela Noah his first offering on planet Earth, on the new planet Earth. Umhlaba lomusha lokwathi sowuvelile. LiBhayibheli likhuluma lithi uNkulunkulu wase uyawuva umnikelo waNoah. Now, kuna nakule kufuna ngesinake kafishane. Ngiko lo umthethe kwakuletha kulesehluko lesi la khona ku verse 21. Lithi livi laNkulunkulu walifa leliphunga lelinuka lusi lolumnanzi. Egameni leNkosi, please go my mic. Waliva lisu. Nkulunkulu waliva liphunga lelinuka lusu lelimnanzi. Wathi enhlitweni yakhe ngingeke ngiphinze ngiwuqalekise umhlaba ngenxa yomuntu. Okay, now ngifuna ngesinake ke now verse 21. LeBhayibheli likhuluma ukuthi ekunikeleni kwaNoah
kwabakhona uNkulunkulu lakuvakho lokwase umenta sokhuluma lenye inkulumo lebekade Noah ekunikeleni kwakhe bekanga-attack yona but kwase qhamuka lenye inkulumo leyaqhamuka kwaba inkulumo yemagama lamnanzi nemagama lamahle. So ke lapho ngifuna ke sinake nabathandekayo lokuthi kulomnikelo Noah ubeka umnikelo lo kade uphatheka ubambeka netandla egameni laJesu lo bekade uphatheka ungasiwo umnikelo lo kade bo spiritual but beka umnikelo wetilwane lebekade utibona ngemehlo. So ke lapho iBhayibheli bathi nasekuvela iphathi yalo lokunikelwa kuye nerespond yalo lokunikelwa kuye ukuthi yena waresponda kanjani. iBhayibheli lithi uNkulunkulu irespond lesithola ngaye lithi weva kunuka kwemhlatshelo. Ngila ngifuna sigijime khona bese siyathandaza lokuthi kubaba yini uNkulunkulu angawuboni umnikelo waNoah but ithi iBhayibheli wawuva unuka kamnanzi. There are times whereby we find ourselves bathandekayo nasithi siyanikela phambi kwaNkulunkulu akusiko inkinga lokho uma utawunikela ngento lenkulu but Sathane ngoba uyayazi inkonzo yokunikela ukuthi inemandla kanganani. Uthola ukuthi ekunikeleni kwakho sowunikela nje soyafaka isitshela sakuma ngenyoni ukuthi babale nabo bakhona ukuqhubeka nemabudget abo elibanga but akusakusiki indzawo wena ngoba uthela unikela sitha sasesiyeda sokukhamela eceleni kwalomnikelo wakho safuna kuwenda lomnikelo wakho ukuthi kube yinto letawubangazi seyashow off ngayo. Esikhathini esiningi uma sinikela sakibuda lokuthi yini singabusiseki ekunikeleni kwethu. You know why? It is because lo mnikelo wakho uphambuke unganuki liphuma lelimnanzi. Lithi leBhayibheli leliphuma lelimnanzi lithi waliva liphuma lelinuka lusi lolumnanzi. Many a times thola ukuthi ekunikeleni kwethu asinikele umnikelo lo dawunukelela ngelusi lolumnanzi kusimakathe. Why? Because sinikele with pride. Sinikele ngokufuna ukubonwa lokuthi uyakubona yini ukuthi ngishaya kanganani imali ebandleni lakho. There is this system othola ukuthi nabanikele emakholwa njengoba bosi le mali bayibamba nabekoneni le mali bayibethe nayo le mali lo mtimba wonke ula ngaphandle ibandla elikona le mali 200 utonikela nakawufaka lo mnikelo lapha lemitheni ngale ndlela lo wenda ngayo already sekukhona lo sositshela bona kukhona lo sosifundzisa bona lokuthi you are not disciplined in your offering. LiBhayibheli lithi Noah akathathanga noma ngakuphi emkhunjini but wathatha lokuhlambulukile, which means wathatha lokuproper for God, which means Noah was disciplined in offering to God. So ekunikeleni kwakho umuntu onikela ngopurpose makathi ufuna abe disciplined because ekunikeleni kuyinkonzo lemodern lokuthi ubekile ekhansi esitsheni. Ekunikeleni kunento lefuna bese iyasuka kulomnikelo iya-evaporate iya emakhaleni anamlotho wena unikela kuye and-ke yena akaphenduli egameni laJesu ngema-digits emali ngokuthi le mali yakho oyifakile ibe 800 ngakho awubikhwitha ku-700 kunalaba babo-50 rand. No, noma kungaba ngo-800 but nangabe lo 800 wakho ama-evaporate liphuma lelusi lolumnanzi uyawusala unjalo na-800 wakho. So we need to understand and develop immaturity when we are taking in the nigga. It's more than expecting blessing, but ekunikeleni kunentino uNkulunkulu nangabe akakithola kulo mnikelo athobo the lithi leBhayibheli loluso lumnazi uNkulunkulu lase limenta ushintsha inkulumo lekathi ayikhulumile ngasemuva. Father, how many of us this believe telling him
we are still living emhlabathini loqalekisini. I understand basana. Lokho ukuthi sonke sathi ukuthi lo mhlaba lesikiwo sisemhlabeni lowaqalekiswa Adam. Is that right? Yes. Sonke semhlabathini lowaqalekiswa. But lo mhlaba uyawuveta uyoveta emanyeva. Adam uyawulima kalukhulu lo mhlaba. Is that right? Yofunda iBhayibheli. Kuthiwa Adam kulo mhlaba kuthiwa ukuqala ngaEva, kuthiwa wena Eva uma wona sonke lokhu uyawudala kalukhulu so beke Adam. Kuthiwa wena Adam ngoba ulalele umfati onelenyoka wena ekulimeni kwakho sotawulima kalukhulu. Lokho ukuthi Adam ngasemva abe ulima kahle. Bongenawo emanyeva, bongenawo ema-challenges umhlaba, bongenaso somiso umhlaba ngasemuva. But wanele kwenda sona wasemhlaba uba nesomiso, wasemhlaba uba nemanyeva, wasemhlaba uba nehlakanithi. So wena ngifuna uzimela ukuthi awuthelelela sosiphila lo mhlaba. Sithi nasilila nasithawu. Kwakhulunywa ngomhlaba futhi sawudosa abadima ingana Adam kwakhulunywa kuye kwathiwa lo mhlaba sewuvekele manje. Bazana in chapter 8 verse 21 akusinjalo. Lo mhlaba waqalekiselwa ku-Adam waqalekiswa vele. Kodwa Noah nakasaphuma emkhunjini umnikelo waNoah wekuqala anyathela umhlaba. Wase wenda uNkulunkulu ushintsha emagama lekade awakhulumile ku-Adam. Uthatha isikhathi manje ngiyakubuza kungeni la. Libe kade akukhulumile ku-Adam uNkulunkulu ukuthi umhlaba wena soyawulima kakhulu uyavekele manyeva. uNkulunkulu ebe Noah akazame awela lo mnikelo nakanyathela umhlaba after the new earth. Ingabe lokho soloku khona nanyalo maybe ngabe kwafika washinywa iNew Testament. But lapha uverse 21 siva uNkulunkulu soshintsha into lebekade bekayikhulumile yaba permanent. Uyayishintshwa iguquko. Ngizama ukuthini kafishane sawuthandaza. Ngizama ekutheni you must take indaba yokunikela very serious. Akusiyo indaba yokuthi njengoba ngokhe 500 ngibheke 500 but enzabeni yokunikela kunetinto letiguqukako. Kunama generational case lapho esenkulunkulu uyangenele ngokuthi angeke wona usaqhubeka ube under this case egameni because you have brought a well pleasing offering before me. Lolusu lawo lingena kuyaguquka iguqula egameni Jesu ipunishment lekade bengithi kumbe ngisatayifisela emndenini wakini noma evenakini. There are things that the Lord can change. uNkulunkulu angaguqula into lekade bekasayibophile ngokuthi iyawuba ngemnikelo. Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ngithanda ukuthi kunemagama lemathandzako lapha ngoma lento leyendakalayo akusiyo into uNkulunkulu la ikhulumako nalebhalako but kunemagama lavelako lapho ngafuna ukufuna swanake lithi iBhayibheli uNkulunkulu aliva leliphunga lelinoma lusolumnandi nakake nakubi uthi lo B wathi enhlitiyweni yakhe akakhulumanga nemlomo wakhe kuNoah. Yinto lena la ikhuluma enhlitiyweni yakhe asa enjoya lelusu lemnikelo waNoah. So ngizama ukuthi nemagama lavala ngithi emnikelweni uNkulunkulu we are going to read his heart angakakhulumi. Nemnikelo you'll be able to read inhlitiyo yaNkulunkulu nemnikelo lohlambukile nemnikelo lonelusu lolumnandi. Oh glory to God. Kunenkinto bathandekayo lethi tawukwendiwa ngusumakaze ngenxa yemnikelo letingeke takhona ukuguqula dandla tendeko egameni leJesu letingeke takhona ukuguqula ngomthandazo wabomake wabagqibela egameni letingeke takhona ukuguqula ngisho nayifasting but letiyawumela umnikelo wakho lohlambulile. Ngokuthi na unikelo lo mnikelo wakho
usimakathe usuke lusu lolutawa ngolunanzi emakhaleni akho. Iyamangalisa lenza ukuthandeka ngokuthi uNkulunkulu usebenza ngemakhala lesikhathi. Ngithanda ngifune njengenkosi ukuthi why uNkulunkulu asebenze ngemakhala ekintweni esiletha kuwo. It is because thina uNkulunkulu siyakhona ukuthi imitate amakelo. Siyakhona ukushumayela kungathi singene. Siyakhona ukuhlabelela kungathi sisizisiwe. Kanti emakhala you cannot lie emakhaleni. You can lie maybe emehlweni. You can lie maybe endlebeni. But emakhaleni utawuphuma the real smell yalelo lekhona. Ampinze leposawuthandaza egameni laJesu. The reason why uNkulunkulu ungazuthi evini lakhe kubanenga khona avela khona asebenzisa emakhala kuyiva lelo ukuthi iyinto lehlambulukile kuyinto lepure yini. It is because bathandekayo sesi very good ukudilingisa thina uNkulunkulu but angeke wakhona kulilingisa liphuma lelimnandi. Liphuma lelimnandi will remain liphuma lelimnandi livunze will remain livunze. Akuhlangane into leyo egameni laJesu. That is why even when the devil is trying to make himself a bright morning star egameni laJesu uvele mkato ukuthi uyabona ngale nqembu le akusiyo inqembu yasimakatha le inqembu yasathana. Athi lo muntu akho ushomana ukuthi inqembu yasathana ngoba ukhotha the very same scriptures nawo lokukhulu wakhotha wona ushumayela bese kuthi angisho ngoba akashumayele livangeli lishumayelayo angisho ngoba akaliphathi lebhayibheli liphathayo but emakhala ami kunento la ivako nengasiyo yakabona ukufunzile. I can read the scripture to you iphize futhi ngisithathe le scripture but lefuna bese seminuka bona akamele kube nokawuhluka naleli because bazana thiko samsithi nukelela insinziso. Nukelela insinziso egameni laJesu sohlabelele washumayela egameni laJesu sobabekile tanga bamletha ubufakazi. Are you spreading the gospel now? Nukelela insinziso into kaNkulunkulu athi asihambi ngekubona egameni laJesu. Lithi laNkulunkulu lithi umprofeti Samuel wona into yokuthi asekaye kuyawugcoba iphosi egameni laJesu. Nakayeka ukugcoba iphosi lithi laNkulunkulu lithi wafike wasebenzisa emehlo ubona ukuthi lo ufanele ukuba iphosi nalo akafanele ukuba iphosi. Iphondo lala kuchithele egameni laJesu because wasebenzisa emehlo into kaNkulunkulu iyabogelwa. Bakala Kristu imathikule kule 21st century best ngaba libandla elitawuhogela because wonke umuntu yaloso yakholwa wonke umuntu yaloso sizisiwe kepha lokuhlukile kunukelela kwalelivangela linuka njani elivangela lakhe. Oh glory to God. Wonke umuntu sizisiwe ya wonke umuntu yathi libala but lokufika hluke liphuma. Unukelela njani? Unukelela njani? Why usiphice? Unukelela njani? Unukelela njani? Yebo siyabona bona umuntu aphathi kunento leluke lenganuki lokuzalwa. Unelifunze lehlukile. As much as sibona manje la ngaphandle yathi umbathe sikhumba semvu kepha kunuka umpungushe. Kunuka umpungushe. Siyabona une very nice suit vele uze unakhololo but kunuka umpungushe. Bazama sitawuduka sidukiseke nangabe makhala kamoya angasebenzi. Siyawuduka siyawumeta amen sithi akube njalo etiprofetheni lisuke enyameni nangabe makhala akamoya akasebenza. Siyawungena emathende nemathende sicabanga ukuthi ingcebo kaNkulunkulu because of our nose has lost the sense of smell. Nakathi uMapostle Paul niboyihlola imimoya. Discern the spirit. The only way to
find out ukuthi kwaNkulunkulu na thatha emakhala kamoya bese uyafufutha atakutshela emakhala ngeke atakutshela emakhala ngokusoma hamba ngemodeli enkulu kangaka noma ngona kahle kangaka but akusuye lekumele kuye kuyawubona live laNkulunkulu akusuye. So lenzaba yekusebenziswa ngemakhala uNkulunkulu wayibona ukuthi uyaba yini lo because abantu bayawuletha nokumumfanekiso kwesinye isikhathi bacabanga ukuthi sengabe sengiyabuse pho sengibonile akasebenzi umuntu ngebona akasebenzi umuntu ngebona. On the very same book Genesis chapter 27 kunemndeni lokhona unaRebecca unaJakobe unaEsau unaIsaac. Lo mndeni lona uyeva Rebecca ukuthi baba wakho Isaac ufuna ubusa Esau. Nakafuna ukubusa uyeva ukuthi and angifuna ubusiseke Esau ufuna ubusiseke Jakobe. La kwendaba Rebecca uthatha lo mntana wakhe umbathisa tembatho temnakabo Esau because abehele ngokwempilo. Jakobe abeshelele. Naka wena ukuqala kumbathisa sikhumba seve. Bese kubiza futhi uyabona ukuthi it's not enough. Ingaze Rebecca uyayazi the principle yesibuso ukuthi sibusiso siphuma sekuvume emakhala ukuthi angabusiseka. Ingaze Rebecca beyiqonza lemhlalo ukuthi ufuna ukuthi noma sitambitha ukuthi inyamatane lembudi that won't be enough. Ufuna ukuthi noma sibiyengile sithi impunzi lembudi but ufuna sibithe emakhala akhe. Because it's una sibusiso. LiBhayibheli lithi wathi noma sesendiwe lesithulo lesimnanzi saphela shakaza ukuthi inyamatane yasele egameni laJesu kwaphinza kwambathiswa Jakobe kuthi naye atoba heavy abe angasihele sikhumba sesilwane kwase sekuthinakala tembatho da eso letinuka eso nakhuluma ke baba Jakobe kuthi liphimbo lona ngiyaliva ngokuthi liphimbo laJakobe endi khona akafika kude ukuthi washeshe wabuya uthi uNkulunkulu wakho uyisonzentile ngashesha ngayibamba umsithile uNkulunkulu wakho usadingeka asishayise into nayo lombusisi ngifuna senze emakhaya LiBhayibheli lithi wazi ukuthi sonzela intokwana watana umthinta wathi hayi kona ngeva tanda kona umtimba takeso kodwa liphimbo laJakobe wathi nangamangathi iBhayibheli wase uyaliva leliphunga letimpahla takeso wasothawu liphunga lemfana wami linuka njengemathafa kuphi wase uyashula shathi uNkulunkulu akabusisa wasubusise kube nasanikwe ngemakhala igreen light ukuthi sobabusa nguye so bazalwa enzabe nemakhaya noma ngabe ufisa kangakanani kumathi umuntu kaNkulunkulu ukuthi uphethe the real gospel angeke umuve ngeeloquence angeke umuve ngekushumayela siGreek angeke umuve ngeqhaqa zehebheru angeke umuve ngeBhayibheli history but uyawumuva ukuthi unuka lelo lishumayela kuye ufuna unukele lelo lisho. That is why iBhayibheli lithi uNkulunkulu uvakalisa ngathi liphuma lelimnandi. Amen. So what's another ngisekutheni la umhlayitsaba I want us to understand iprinciple yemnikelo ukuthi it's far beyond nendlela esicabanga ngayo. Ngokuthi njengoba kunikele inkathi ukuthi kufuna kunikela ngomnikelo uNkulunkulu emnikelweni na umnikele ngesito lemhlophe wanikela iminikelo ohlambukile lopure egameni laJesu uyathi nakusukuma lolusu uNkulunkulu uyawuchachatindo lelo kathi bese permanent ngempilo yakho uyawuthukula emakhesi lelo kathi ba permanent ngempilo yakho umangala usotshela ukuthi bowasowathi ukuthi usale kwendela into lokathi bongakayiceli kulomnikelo lolusu ngilo lentawufike likubekele kahle impilo yakho. Because lolusu lisithobe noma limfanekiso wamoyedele nguye moyedele lafike akubukule ngcono usibakathi. Hallelujah. So iBhayibheli nalisi kwathini asibe ngumnikelo lonjani ngosibakathi lo ngcwele lo mukeleka egameni laJesu nangabe uma singcwele khohlwa ukuthi uyawuthatha into kaNkulunkulu umukeleke kwaphela kumele ukuthi nawe uba umnukelele ngakho unukelele kahle.
Praise God. Amen. Kunakulungu uthanda ukuze sawuthandaza. Lithi leli Bhayibheli abekhuluma enhlitweni yakhe uNkulunkulu. Akufani naMoses lebekade bekakuqopha ema-etibheleketeni ematshe asenthabeni Sinayi. But lapha uNoah uphansi. But lokho uNkulunkulu ukhuluma usenhlitweni yakhe. Ngizama ukuthi if usekunikeleni lokunikela ngobanikela kuNoah uyayiva iheartbeat yaNkulunkulu. Ukuthi ishaya kanganani ngawo. Awuyawufuna kuvame abantu ukuthi manje awutshele nje ngiva ngathi ngixotshiwe ubona njani ngamxoxe bamba ngiva ngathi ngibithiwe awuyofunisela because as you are before the altar of God offering isuka lokusuya kusiphakathi uNkulunkulu uyakhona ngumba ukuthi uzidlane ngiwathi ngiyakwazi ukuva ngathi besingathula phambi kwakhe. That moment was the moment ukuthi bese sishisile impembe altar selisukile lusika kusiphakathi. Then ke uNkulunkulu sasifuna ngekuva inhliziyo yakhe ukuthi ithini. So bathanda indzaba ke ye-altar sawuthandaza. I-altar umuntu kumele abe namabili ama-altar. Uyingoti ukuthi abe ne-altar yinye empilweni yakhe. Nama kune-altar lesebandleni lakho ekhaya ude i-altar usenkingeni. Nama kune-altar kakho esontweni ude i-altar usenkingeni. Kumele ube namabili ama-altar in your life. And kulama-altars and in life kunetilo litawudzinga i-altar lesekhaya. Kunetilo litawudzinga i-altar yasebandleni. Angeke tole tisothe kumbe ku-altar yinye but titadzinga lokuthi kube ne-altar leyo utawuyihambela. And le-altar lesikhuluma ngayo asikhulumi kumbe ngetitini letibekiwe ukuthi i-altar kaMkhwanazi yakhiwe ngama-9 yakhiwe ngama-6 ikanje. No. Asikhulumi, sikhuluma ngendzawo. Lo tinqumelelo lokuthi uyawuthandaza la uma uthandazela idzinga ngotabakho uyawukhuleka la uma uthandazela umndeni wakho indzawo lo soyibeka nayo leseyinuka lo mthandazo nayo leseyikwazi ukuthi lokuma kwakhela leso yathandaza. Just like Daniel bagcine bayathi indzawo yakhe lathandaza khona. Just like na just bagcine bayathi indzawo ukuthi Jesu utamthola eGetsemane. Because whensoever lakhona kuba netimo empilweni yakho ufuna ubalekele ku-altar yakho awubalekeli kumfundisi but ubalekela ku-altar yakho. Each and every someone uyayidzinga i-altar bakuba nengoza leyaqoshwa titatayo yabalekela ethembeni because yayazi ukuthi leli altar lasethembelini litamsenzisa. Kunahana kade abafuna umntwana angamtholi for so many years. Hayi ukuthi hana abengathandazi ngakhe but le-altar lekakhe beyindlela lidzinga ngodaba lesimo lesikhulu sesidinga ukuthi athole i-altar lele ethembelini kumpristi. Oh, praise God. Amen. So ema-altars ahlube. That is why kuyingoti nawutaba nemzana lakutshela ukuthi mina ngithandazela kami yesisi sengakhathala nendzaba yemasonto. Sengadzina ukuthi abafundisi bemali. Ngithandazela kami lo muntu loyo utawuthandaza asitakale kule capacity yale altar yakhe lelekakhe but utaba letimo litamdzinga ukuthi abalekele ethembelini ayeke umbongoshela impondo de-altar. Because ema-altar akafani akalingani. Ema-altar kulakhona sifike sikidzalule khona kusimakade. Mulakhona sifike sikhihle sililo khona kusimakade. Mulakhona sifike siyikhulule yonke inkinga ethu kusimakade. Besingathandaza sisongele ekhatheni but kunempilo lengeke ngikhona ukuyivoisa out ku-microphone but asefikile ku-altar sembhalo umnyango kami ngabhele ekameni ngaguqa phambili kwembhedze wami mase sengiyaqala kuphila stili kunempilo lengeke bese sengiyahushuka bese kuba nempilo lenkathi ifunza intilo yasimakazi. Oh, glory to God. I'll be able to hear the heartbeat of God. That's the name of altar. But since starting la kule altar le ekamenda Jesu utawuthola into lempilo ukuthi labathile le altar le ufuna bayithole isithi alakwezwe ukuthi baphile baba khona le altar ekamenda Jesu. Let them be blessed ekamenda Jesu. Bese kuba nento le ditawumela ukuthi esale
lakhona sekhaya lakhona sizophumile enkonzweni singekho le distraction ema-keyboard sengekho yonke into leyenzakala kwegameni laJesu lakhona uNkulunkulu asakhuluma kahle nawe lena yasemandleni yi-altar ye-warfare yi-altar lena ye-provision yi-altar yempilo yokudeliver umuntu yokudeliver egameni laJesu emakhaya nabo bonke le-altar i-very superior and powerful lena ide kunephetela ide sikhathi sokuthi ungaba nekulalela kakhudlwana uyathatha bese uhambe uyokwakuye ekhaya. You need an altar lasekhaya ufike ukuthi ngoyindwele ngibongile ukuthi ukhulumile isivilisa yabo sekuthinza isafuna ukuba ukuthi ekuthinzeni kwakho usaqhubeka nalo wedwa. So yes, you need an altar. Wabona noma ukuthi akulunga ukuthi nilehla nje emkhumbini egameni laJesu sekubonile ukunqoba kwasimakazi ngalendlela egameni laJesu zamqolo wafika wendlula egameni laJesu kabhubha bonke abantu basala lemndeni wakhe akukuhle ukuthi ake just step on the new earth ihlale nje mhlabathi ingakayakhi altar ingakawuletha umlilo wasimakazi lo tawunika i-connection to the heart of God. Angiyawuphinza umtalekisa umhlaba basa kunenokhulunywa ukuthi ngisho nebusika nehlobo sekuhlale khona nebusika konke nje sekuhlale kukhona so uyadibuka ukuthi lo mhlaba loya bokhesi kana bonke na ubusika nehlobo bonke na ngisahlobo bonke nani lutho lo mhlaba lo wanikwa Adam lokhu sokuyoba nibanyeni bonke nalutho so thina bathanda la nyalo kukonzana asisekho kulomhlaba loya sisemhlabathini lomusha Noah la uguqula siqalekiso sakho kwaba sibusiso ngimnikelo lohlamba. It's time bazalwane we offer nemthandazo lohlambulilo usmakathi kunikela usmakathi angeke kwaba dino iphathele ngesandla but nangemthandazo we are offering. We are offering. You need an altar. You need an altar. What's that? Nalo mbuso lesiphambane nawo lo mbuso wadla umnyama. Nawo unema altar. Lo usikhuluma nje. Unema altar. Lo usikhuluma. Ligama lethu libekiwe kulikela nama altar. Sikhefa ukuthi awubeka nje. Sikhefa ukuthi awubeka nje. Sikhefa ukuthi awubeka nje. Kuyakhulunywa kuyaqhubelwa egameni laJesu the day wamukela Jesu mhlawumbe mose msizwa ko wena wase wakhelwa i-altar ukuthi ugilele endlini ubuye emadleni omnyama so nangabe kudala iphila lempilo yekuba ngqishibanya leli altar la Sathane lehlale livutha nawe litakunqoba kwamele ukuthi sihlale njalo sivutha emthandazo because naSathane ema-altars akhe ahehela thina ligama lethu ulikhwetele njalo kuma-altars akhe ulikhwetele njalo so-ke nathi-ke asikhwetele kuwe ethu ema-altar athi noma akhulume emagama afike athanze ingilosi yasimakaze isakhele umthakazo. Oh, glory to God. So bathandekayo ngisekutheni uNkulunkulu wase ushintsha siqalekiswe bathi asikhulumile wase ukhuluma sibusiso sifunzile kabanike iphethini eblessing bazalwane sifunzile ngani as much as umprisa asikhuluma sibusiso sibusiswa sinamathi futhi asikhulunywa etibini uyathandaza ndvelena uyayiphila nempilo egcwele. There is why iBhayibheli lithi umthandazo wentombi uNkulunkulu akawuzi
noma lephethe inentiwe izeyekisisa ukuba kwaba nangabe kusoni nangabe kunikela kwakho kuneliphunga lelingasilo nalelijabulisa uNkulunkulu lesibuso siyahamba ngeduma uyawuqhubeka wena nomhlaba wa-Adam u-experience uyawuqhubeka wena u-experience nomhlaba wa-Adam uyawathi uyalima uqhubeke kwendeke sehlakala. Why? Because awukake wena usumakade wafike waba liphuma wena lelinukelela ngalo. Kodwa basana kufuneka lekithi le. Asentiwa imali ukuthi sinukelele kahle phambi kwasimakade. Kodwa thina nithi lesenti imali ukuthi inganukelela kahle. Nemagama lavala uzama ukuthi asina umuntu asingqolile, asina umuntu asibhizi ngenxa yesono. Bese sithi ngalokunikelo wami lo ngithemba ukuthi kabe sesoyayishita kuNkulunkulu ingqondo akathi akasanayo mama. No. Lo mnikelo sisuletha nathi sibe sihlambulukile nathi kumoya. Siphiwa moya. Beliswa lo mnikelo ukuthi wena ngabe unenkinga nalomunye musakunikela. Ingathi leBhayibheli lifuna ukusitshela ukuthi kungoba kunikela kwakho ukuthi ngokuyibeka le mali without evaporate emagqubu nezolo. Nkosi. Umnikelo without evaporate nabo lokubekhathi kulomnikelo la usuka khona. Ingakho nakwaKhayini kwa-evaporate ukuthi walahleka. Wenda nje wabuza ibhizo letipo letitsheko wabuthisa wabutha Khayini wathi hayi uNkulunkulu uyamfanele. uNkulunkulu akabonanga letitsheko but weva le-evaporation yalomnikelo tsayiko. Lolusu lukhambe emnikelweni longazi ukuthi awusiye luhlambulukile. Even our prayers bathandekayo umthandazo wethu kuyimbeko lenuka kahle kusimakade. Sisathandaza kusimakade, let us be pure. Asibe nale sweet aroma, a good odor ukuthi uNkulunkulu akunakeva kuthaphuka. But wow. You know ukuthi evina uNkulunkulu waye kubhalwe lokuthi sikwazi ukuthi Maria nakaphahla le-alabaster wasekuthaphuka lendlu. It is because emakhaya kusona uNkulunkulu a strong element lesetshenziswa ngemazulu. Akubona nje ukuthi wafike nje wayiphahla and kwasize bakhuluma ukuthi kube manje but kuthiwa kwase kuthaphuka. Unosho ukuthi kufuna sinake lokuthi kukhona basesengentela. Kwase kuyathaphuka indlu. So emnikelweni wakho kufuna uthaphuke into lena kuthiwa lendlu yathaphuka liphunga lelimnazi le-alabaster. Praise God. Angeke umdoshe uNkulunkulu emakhala akhe very sensitive. Very sensitive. Nangabe unikela uyabala ngokuthi mzukwana bangikhupha nje ngiyawufuna yona imali. Yes, bayifuna imali yakho. So uyabona ukuthi ngokunikela kwakho kwakumasiko lokunikela ukuthi bafuna ukuthi uNkulunkulu ajabule. Bayibekile bende lisono balena libhanga. Bayaseva. Bavula i-saving account la lete ma-charges. Bayivulile. Ayinama charges. Futhi noma angabuya ibeke nathi 11,000 futhi ngifuna la ngakahambi. Sitamnika because azimthanda uSipho. Noma akwanikela only 500. Nathi 11,000 sitamnika. Ahambe nesiqalekiso sakhe. So emakhala bazalwane kumele ukuthi libadla libe nemakhala kamoya. Lingatawudodwa sisa kuNkulunkulu. Kufuna sithoke lendawo. Oh praise God. Nukelela izinto. Nukelela izinto. Bangathi mayo uyakhola basebenzi. Kodwa lolulaka. Mayi uyahlabelela. Kodwa lenkala. Yabona kodwa kusho ukuthi lento leyindawo ide luso lunanzi. Endibasana ukuthi ngenxa isikhathi. Why uNkulunkulu lento ayishiye kumuntu indzaba ukuthi ungabusiseka le mali yakho ukuthi kumbe inesono but inkinga kunalomunye uNkulunkulu alawonene naye.
kodwa nathi sibonga uNkulunkulu wakho nangabe siqabene ngisho ukuthi sesivimbeleke ukuthi sesingakhona bona into lesathela sibusizo so babili sesivalelekile ushiye sibusiza sakho usishiye komunye umuntu ukuthi nangabe ungakalungisisani naye ngeke ubusela angeke angikwazi nami nangabe ungakalungisisani naye luzana lecabise enkathi ekwathi nginike lokho awunoqhamuka umuntu lafa ngemali ngokuthi asale ukuthatha ngqo awalungisa usabedla hamba ukulungisa kunkhathi ngeke lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli nangabe niyangena emakhaya banimukela nawushiya sibusizo lithi abanimukela nawushiya sicalekiso awuyaba uNkulunkulu abone kuyoba methunde lesathi shiya lekathi bani letawusala tisha tiqotho so bazalwa iyangithinta lenza iyangithinta awutifune ukuthi ngabe unokwela liphi ivangeli awutifune ukuthi ngabe lokusola lehlebo lamama lokuhlukanisa awutifune nje konke uyakwati nje abathi nokungathembeki konke awutifune unwela insinziso noma uyimvu noma uyimbisi lembathe esikhumba sedini